Thokozani Khupe, ngiyimember e-steering committee e-African Women Leaders Network iZimbabwean chapter. Njenge-African Women Leaders Network iZimbabwean chapter siyagqugquzela omama ukuthi njengoba libona nje kule nto le kuthiwa yi-online violence against women in politics, namhlanje sihlangene lapha ngokuthi sizocelebrate i-International Women's Day, ngokuthi celebrate mhla ka-8, sicelebrate ama-achievements ethu njengabomama. Kodwa sithi thina omama khathesi sizathola ukuthi isikhathi esiningi bayahlehlele emuva ngokuthi hamba uyebona okuku-Twitter, hamba uyebona okuku-WhatsApp, hamba uyebona okuku-Instagram, ubona ukuthi omama bathethiswa okungakanani, ubona amagama aphiwa omama. Abaningi bese begcina besithi hayi mina nxa kunje vele ngisakukwanisa, amapikitsho omama bekhitshwa benqunu, ubusubona umama sekutshengiswa indawo yonke sehlambaza. Umama onjalo engahamba eyekuma phambi kwabantu usesesaba ukuthi njengoba kukhipha ipicture yami lena, njengoba ngikhulunywe kwathiwa ngingumuntu onje, ngingahamba ngiyekuma futhi phambi kwabantu. So thina sithi kubomama lingenzi njalo, asambenini phambili, khangelanini mina ukuthi sengathethiswa okungakanani. But nangu ngilokhe ngimile khona lapha, akulo omunye umama osewathethiswa njengami ku-WhatsApp, ku-Twitter, ku-Instagram. Kodwa ngithi mina angisoze ngihlehlele emuva ngenhlamba lokhu zonke lezi engizitholayo, ngokuthethiswa konke lokhu engikutholayo. Yikho nisithi kubomama, bomama esikufunayo khathesi asingenenini khathesi kulokhetho olubuyayo, asihambenini ngobunengi bethu. Sikhuluma nge-50-50 representation. I-50-50 leni izatholana kana ngokuthi omama njengobunengi bethu thina